Araibore, ai alama kare, kaneja situngaluo bukulo pingire, akalona buoi kinto ni kechekoto mairabe, Fred Opolot aitegara ina petake, noaiga Atukono anu aimono. Ichaloi akaisangoni wongon, lude dukunitose bukulo pingire, keze bait ai medao ni kotoma aina petaka no, nuitolosi Opolot, kitorite tomatukoto kienaka, Fred Opolot Foundation. Atukono, atomononwe mono kolomunto sikoto manochalo inu imoria ritosi, mugaramabi, akurawo, opunoi, odapakol, olumot, ongia, ogiera keja achieda, keza dao tuberai medao nikoto mainapetano. Alos kineta inapetaka no, nyeserai, aikeo na kirianu tunaitunga, abala Honorable Fred Opolot, elimokine medao na. Tegiango akainapeta. Parasano campaign abungo sumuni kikese be grupu nu lukopane jasi bwenge sumuni kikese ba bungu ningo dakurongo aitegiari grupu nu kwapi grupu nu Imoete sa ke polo ebe riamunungo ke di grupu nu lu ano bera aitegiari kesi ke de startup capital le lukumina akwatakan tetere egeunete bere kesi number 1 ay bumakin o grupa ngon omorta kecheto kisho o jenete be nyubu bere ameda ebe kesa meda araito so Isirigin kwalu Medauna kakeza epola yalamano inejai MP Honorable Fred Opolot kanoda apodo kinitai keuni kezda asea kakotoma owailo akirianu. Salam kene jakaito Opolot Fred ano ai keuni grupu lulumoto ano ajo kakisaga ngata na lemu ilibito sei imeba so nguni salam kene jakaito Opolot kibongo jo kobongo anyu so ikeubo so adokete ala iso Yalama hono narai aina so Honorable Fred agangata na itombolo igurukunu akiauna so kwab adoketa etani jari so utanese kwa ikini soda akiaunu kuju anu soda julakina polo na kale akose anu soda akiauna jukiso no kale kosi jo apolo no kale kosi nara pasi tunga eta pasa so be mamu Opolot to Fred somai konye iwanyulo loso Isirigin ane yalam kiti so no Opolot obusi Richard Emmanuel epiro ititule ya itinwaishisha nakini tunga akirono wapol nesebalebe eraimono eiponedio pelepe dorotori tunga apetori bakorokoto mokali ya kej. Daija ikini kesi beri aitu tuoro na tipet anaija ikini kesi amisikini aina peta. Ijai kele program abongo na itu tuori tunga loas ingara nokola Atukon alo atoma pakile supana anai sikapike ni kesi kele igien na kama na kala kola imono kala ngada Isirigin kala imanejika kole kamtosi ibanjai so ngesi jaine mamule program la politics era ilo akola apolo Karaide jiangon Honorable Fred Opolot nesda ichora kinititunga aitingi program suluda itolosia pugani kwa penat Apollo no itela kabracho kanoda alomonikoto mobakor tijeni kingo kesi programs iche ni tegiarta pugan noi PDM epone beitor kesa to so Isirigin ngun eswa maele PDM kede ai chori ngare nokoda ebi kapunulu ari kapunulu arereng lukumini milioni na kwatat ngini tela ngini kar Isirigin ngun la kepolo beto so mate jo Kanuka TV East Alexander Makeyo Kori Obukulo Pingire ko district aloko Serere.